Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Mugubwe neza abakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited, ndibaza nizera ko mumeze neza muri amahoro, abantu muduteze yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, twizere ko mumeze bien. Ni buri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, wanagenda ukadufollowinga ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate, yaba kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook, LinkedIn, even hano kuri YouTube, amazina ni yayandi, ni Rubavu Real Estate. Ndizera ko muri amahoro rero umeze neza. Nkuko mubibona ahantu ndi muri background yanjye, muri kubonamo umuhanda wa kaburimbo, muri kubonamo ibinyabiziga bitandukanye. Ahantu rero tuhabazaniye amazu ari mu kibanza gifite metero kare 290. Tuyagaruye ibiciro twabimanuye. Ubushize twe twayize muri kuri $28,000,000, ariko noneho ibiciro twabikubise hasi ni $25,000,000 zifite ibiganiro, ni imiryango 5 y'ubucuruzi yinjiza amafaranga menshi buri kwezi. Ndetse n'akazi ka Airtel mubona ubucuruzi nako ubucuruzi ku muhanda, na ahantu hadashobora kubura abakiriya uko byagenda kose. Ni iruhande rwa kaminuza, ni ku muhanda, ni quartier nziza, ubucuruzi bugenda amanywa n'ijoro. Ahantu haguze rero nta gihombo kirimo. $25,000,000 zifite ibiganiro, ibyangombwa birahari, ugura ukorerwa mutation. Kandi Rubavu Buy and Sell Limited nkunda kubivuga, tugufasha muri process zose kugera birangiye. Duhamagare mu bambere kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, amazina ni Rubavu Real Estate Company. Nako watubona, ushobora kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Rubavu. Inyubako iri iruhande rw'isoko izwi nka etage kwa Habibu, dukorera muri floor ya mbere, ibyapa birahari, ugera uhita ubona aho dukorera. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Uburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Tubafasha kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, kandi tukabafasha muri process zose kugera birangiye. Your trusted real estate partner, we always here for you.